Muri Sudani abofisiye babiri bo ku rwego rwa generali bashamiranye mu mirwano uyu munsi bumvikanye gutanga agahenge k'amasaha 28 kuva iyi mirwano itangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Byibuze abantu 185 bamaze kuyigwamo naho abagera ku 800 barakomeretse. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'impande zombi zihanganye abasaba kwihagarika. Uko gushamirana kw'ingabo zo muri Sudani kwatumye Perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri, igihugu gituranye nawe, yumvikana avuga ko yiteguye kunga impande zombi zihanganye. Sisi yemeje ko ibibera muri Sudani ari ibibazo by'imbere mu gihugu kandi ko nta ruhande abogamiyeho. Muri Tunisia umunyamategeko wahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Rachid Ghannouchi yavuze ko ejo kuwa mbere yafashwe nyuma yo gusakwa na polisi. Uyu Ghannouchi ayoboye ishyaka rya Ennahda rinenga Perezida Kais Saied. Turangirize muri Cote d'Ivoire. Ubwato bwo muri Singapore butwara ibituruka kuri peteroli bwagabweho igitero n'abajura mu cyumweru gishize, bwarekuwe amahoro hamwe n'abakozi babwo, ariko abajura bibye toni 5,000 z'amazutu.